Kakun hun jong kinong yalam jong kilai teli kiseng nari lom jantia bakun thup na kaseng Association of Meghalaya Traders and Transporters, ka Jantia Hills Truck Owners Association but ka all Jantia Hills Cement Clinker Association ka bamenta kila thau kerpang ya ka senjuk ka ba kila ai kerteng ka Meghalaya Joint Action Committee banyak trelang nagabenta ka bha kamiat jong kidukot jong kini kilai seng haka bayade bat ki kam baki tre. Haka jingya kundu bat kinong pathai khubor ha Shillong Press Club haka arpulai tarik mentau benai rempang arhajar arpusau kinong yalam jong kani kesenjuk hapo ka jingya lam khmat u chairman uba Biang Swashela bat u general secretary uba Enrico Di Pasi kilayat hu uba hakani kaju kasngi kilalet IT da kador khas show menteri rang ba kajela Konrad ke sangma kibala tho halor ki katu kani ki mat jing dawa jongki kawai na ki mat jing dawa na ka sorkar kalong ban bu no da ki khardop shim jing khenya baro ki trok ki ba kit mar po khando shaki pratali ki karkhana penmi dau bilan ki badon ha East Jantia Hills district namar kumba kalong menta amjudan jing kheng bat ki trok ki ba kit dau yong ni maushun ki kit kat bamon bat kani kawan raru ya ka jingdu ka ba khrau ka khajna ya ka sorkar jela Jisung kemen ke bakrau mangila yo mangwan sune sha ka press club ana kran alor ke isu ki ba ngidon kampan pau macam di nong tok report agi jing ide bat ka we ke de ga bang inform ni ne ki Meghalaya Joint Action Committee ka comprising the Association of Meghalaya Traders and Transporters nanta ke Jantia Hills Truck Owners Association nanta ka all Jantia Hills Cement and Clinker Association tangi ngi lightly hangne ngidon lainut ki president hangne nando ko nga Enrico Di Pasi president jongga the Association of Meghalaya Traders and Transporters dan pasai president jongi Mabelen Tukru na gede president jongga all Jantia Cement and Clinker Association dan sebagai bagi presiden jongi dari Biang Swashela dari presiden jong geseng Jantia Hills Truck Owners Association dan ila form ni kini nato kini dibenai ladap ada ya kini ke Joint Action Committee Meghalaya Joint Action Committee dan dari dang takas ni ila yo ya telat ban deliver ke ai bang idol ya ka bang idai ban tray kumkan ya ka dau bang form kumnong in tray sakmat halo kini ka komiti jongi kadau de kunyo iba kelahir ke jingka hi ka tray ka kata apo ke state Meghalaya yang i kitrokas yang i ki suppliers yang i ki transporters watro ngila i ba ka hiaro ka jingyo long ka revenue jong government andre ni wat ye kene kita ni kwa ban queue ya revenue ya leakage kadon sibun na leakage revenue na government kadon ro ki dawa kuno yang ipat kata ka government ka dunong ngi ipat ba ngi ro nong ngi ki businessman ro ngi dunong jadi dan kata kadang nila pek seli bahai ini nila kular nila rai ban form ini ka Meghalaya Joint Action Committee ban monitor alor kini ki jinge jongi hakit ka ba ka trade ka factories ka ba don nang te apo sini sa East Jantia Hills ngi ba ki cement factories ila ban le kat ba kimon hado menta kisni ngi ba ki yo ban lat ban le kat ba kimon ladingi pek ladingi ithoi pi jing sisa kalong ka ba pang mensil ni pantip ya jing sisa bagi cement factory kila ban le kat ba kimon kiwan na kari ka ba jangai ba na do na Punjab na ne nagiri na po na nagpo keleng ri India state tagiwan ban set up the business yung ki hangni po sini sa thai jongi sa kamtam city po is Jantia district ban menchua kim tip tangis kim nang kai gedang Shillong ram ta gelak tip bagai Shillong de gene East Jantia Hills de te ila set up iga industries ba anda set up these industries dan iba iknyot ya local suppliers untuk hawdewyong untuk limestone iknya dia kata nangta lagadon ki baki bat kalap kadon ko jongki langit kit yo yong yong all ngiwat yo yong ko ba andre ki ong busniu ki don kalap laboratory don pat ki hang to ki analyze ki test yang to ki ice
contents lani ki moisture contents kata khandeu ni ka jindon gum atau deuyong ki ai report imti mdon ni imtet kat bagi ai ni haban pun ka sarkar kamdon ketira ban don lang to lani ka district council kamdon ketira ni pajba rung imtira taladang ikit do hakali jong iro lada ngikit kanu ton ro la subo ngikit 8 ton 8 ton subo 8 ton example teki hapo space ki tim maki ki operate maki lada 8 ki om khatsan ni haban ngai jamut kene ki manipulate ya ke business jong ni ke bam la subo tong plus na kata ya ke bil ki ai jelang de ki panai saposan sni arnai la banai andre ki briu jong ki bat ki le bat ki ai kat bakimon ki le hi ki wan hi ki thiet hi do yong ro ta ki la ban le kat bamon plus alor kata ro ka leakage jong revenue ro kalong ka ba he ba jing de ba cement factories ni ba la supply do yong la supply do limestone mdon de kata ka jing check ke na ka DMR kam don na ka tax kam don na district council kam don non gono rai kat lagi ki kali ki ya de spa ton de ki peu kali ki kali de yong ne ki masun talada kat to ka revenue ka leakage revenue lada ka government ka tap ye kine ka leakage revenue ki deploy gitu ki agents jong government am to tanaga ne ka leakage revenue ka government ka laban sna di spa di spa kilometer surok ala man sna ki school ki hospital ki ai lada lalu lej mangirom don lej dog nagata uneu cement factory usio tenat ba ban lej ket deu dabu hi ban kong ke ar ban lej extract to limestone dalade namar bu lej yu wan itu umban jing sio kai oi kene land station today kuliang have like through this Lukha river mon to kajan ba ada government ke sim interest state government ke kran bat central government ke kran bat Bangladesh kalong masuk ba kasuk kalong ke Jakarta wabiang wadu ma Vincent palaro ar kama porba don ga session the last session atau iru mention di kata reta ngantip la kumo ga ki yat mo tamai nangi ki asu ki joint action committee ba hal jing debat ni kwa ibang tugas ya sarkar ban penstep namar government yo nong ngiru yo nong